वशद करने गुलेला शतरंजी पदा में प्रोग्राम हमारा ज्वाइन होता वाजा अबुल हसन नेशनल पार्टी मरकजी राशुना या वशद करी में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम वाजा। वालेकुम सलाम जी। वाजा बाज मिन्नतवार शुमा में प्रोग्राम अतक्यूती कीमती वक्त दाते वाजा मैं गिंदी यकनीम का गोशक भी के वस्ती की सरकार गोशक होता है कि माँ सेहत शोबे तो कामा मर्द मजदूरी और पोस्ट दें क्या मैं ये सियादी सारी अच्छी महकमे सेहत गुमा नहीं दूमी निमगा मैं गिंदी के 2 अरब बच्चे गेश है जैसे ऑडिट रिपोर्ट गीच लिए करप्शन है और बेकायदगी और मशकूक अदायगी भी जिससे इंकशाफ होता ये 2 अलग अलग पिक्चर्स शमा चाहिए कुछ ये दरगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सुनो मेहरबानी हमारा वती के प्रोग्राम है तो का आवार होता जहाँ तक कि इसको हेल्थ डिपार्टमेंट है बेकायदगी या गलत कार्य ताल्लुक है पब्लिक वित्ताबाज बल्कि बाज जगह हमा वक्त के हेल्थ मिनिस्टर के बिता आज ये गप्पारा के वक्त मनने था कि मन के बेकायदगी के बुतगा मिशन के माँ में सेक्रेटरी बदल सदल के बुतगन तो वो मवत या प्रोग्राम ये तो का या प्रिंट मीडिया है मवत इस्तगत जी भले जहाँ तक यन्नुगे के पोस्टिंग आनी के ताल्लुक है हैरानी का पेशेंट के नुमर थी के अक्टूबर माह और ये गवर्नमेंट द्वारा के दमाहा 20 वस्ता नू के ट्रांसफर पोस्टिंग के दुआगा अपॉइंटमेंट के नु के दुआगा हाँ इलेक्शन रुझाव खास करके क्या टेकर गवर्नमेंट के हवाला और इलेक्शन कमीशन के हवाला हाँ मस्तर बेजाबतगी के तो गुस्से या हमेशा के ये गवर्नमेंट द्वारा के मर्ची जमा वस्ता जमा रन मर्ची के अपॉइंटमेंट पोस्टिंग ईशा के कनगा हाँ वो मस्तर सबूत बेजाबतगी या के बायद हमेशा के इलेक्शन कमीशन ये निगरान हुकूमत और मौजूदा सेटअप ईशानी सर्वचित्ता बिजी ही हुआ के आखिर साफ और शफाफ निगरान हुकूमत जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ माहौल ये जूट करने वास्ता ये आहानी सरा यक के वत यक गप्पी चेस्ट भी के दोस्त दो माह रन या गवर्नमेंट के खत्म होता और मर्ची पोस्टिंग हुई लोग के अपॉइंटमेंट हुई शासन के ये वक्त एक सवाल है जोमी एजाज से मंदेना विवरंगप्पा तो जोमी गप्पी से के ई के अनुगे रिसेंटली ई के अपॉइंटमेंट के बुतगन ईशाना मा वक्त के बादिन चीज के मंदिस्तगन ईशानी बेजाबतगी आल इसन के ई एडवर्टाइजमेंट के बुतगन ता एडवर्टाइज बुता महकमा इत्तलात ने मगा डीपीआर ने मगा और आप पोस्ट आनी तरह के मखलूका के या नौजवानों के अप्लाई को था वो पता ही कि अप्रूवल के दाता या के डेटा कमा के इश्तिहारत का तुम्हें मखलूका वती एप्लीकेशन दाता अप्लाई को था पोस्ट आनी तरह नू अनुगे के अप्रूवल का आवाज के अजीब एक मर्द में एक पोस्ट ये तरह अप्लाई कर लगाए कि मन के 9 ग्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर ये के वास्ता और आ ये अटेंडेंस के इंटरव्यू पेश होता आ के हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर वास्ता भले अन्नु के ये अप्रूवल अटका या अपॉइंटमेंट की तो उसे या अप्रूवल के अटका 4 ग्रेड पोस्ट जगह पोस्ट ये सरा ये के आइए अप्लाई को था कंप्यूटर ऑपरेटर है सरा आइए अप्लाई को था के वैक्सीनेटर है सरा भले आइए पोस्टिंग जगह टेक्निकल पोस्ट ये सरा बुता डेंटल टेक्निकल टेक्नीशियन या के आईसीयू है तो ये अच्छी बेजाबतगी क्या ये गप लगी पता चला ये अच्छी अबेद जगह जब का कि यक्यों मर्दम अप्लाई जगह पोस्ट ये सरा कर लगाए जगह 2 पोस्ट के सरा ये अपॉइंटमेंट बुता यक्की जगह पोस्ट के सरा यक्की जगह पोस्ट के सरा वैसे किसी के मनी के अन्य के बाद के मनी दे मात के गन अप्लाई कर लगाए दरखास्त दिया गए जगह पोस्ट के लूटी वो के आइए के अटेंडेंस के हमारा पोस्ट से वास्ता है
بلے آئی اپوائنٹمنٹ کے سے دیکھے پوسٹ یہ سرا ہوتا ہے پتا چلا یہ کہ ابھی جب چیزی مندستہ کی اب جنکو کی آیا ایمپل کتا جی آیا درخواست داتا دیکھے پوسٹ یہ سرا ایمپل لے تو بلکہ شما کسی لسٹن جو کا بروے گفا منگ تنگاؤں منترا یک میتگی باقاعدہ ذکری نہ کہیں ظاہری نہ کہیں جنک ککی کے سے ایمپل لی درخواست دیا گئے کہ دا دعا چارجہ گرے پوسٹ کے سرا بلے درخواست ہودا دیا گئے اپیار ہودا بوتا آئیے اٹینڈنس کے سے دیکھے ہماؤ دے واسطہ بلے اپوائنٹ بوتا کے سے دو گریڈ یا پوسٹ کے سرا دائیے واسطہ کے سے آئیے اپوائنٹمنٹ جی باجو پیسے کے محکمہ جو وزیر محکمہ صحت ہے شاہ صاحب گوڑے ای زمرے تو کنے کہ رولز اینڈ ریگولیشن خلاف کوڈ آف کنڈکٹ بھی خلاف پرچہ کے الیکشن کمیشن جیسے اگست اچھا پوسٹنگ اور ٹرانسفر سرا پابندی جتا شومے چیل آئے عمل بیتی گوڑے درگتا مجھے ای درگتا منی گزارش ہیں کہ باعث ہمیشن کے الیکشن کمیشن نگران حکومت اور سیکنڈ کیسٹیں چیف سیکٹری بلوچستان اسی سرا باقاعدہ امیڈیٹلی دوران کیسٹیں چیزانی کیسٹیں آخانہ کیسٹیں بعدیں کینسل بکھا اور آگاں کیسٹیں مردمان اما کے اپلیکن تا آہنا ریلیف لی دیگ لوٹی ای سلسلہ الیکشن کی رنگ آہنی سرا پدا سرنے رول دے مطابق قانون مطابق یہ سرا برو وہ دیکھیں یک چیزی منتی علمہ کاری تو بہرنا بیداری بلکہ انشیارہ کائنلی میں ریکویسٹ کے انشیارہ منشن لکھا سیکٹری کیسٹیں ہیلتھ ایز اے اپروول اتھارٹی آوتی کیسٹیں نوٹ سی کے جگہیں پوائنٹ 14 نے ٹوکا پوائنٹ نمبر 14 نے ٹوکا دیا گئے آپ منشن کرنا گئے کہ اما کیس انٹرٹین کرنا بھی کیا یہ سرا رابطگی بے قاعدگی گنجائش مدی جی واجہ یکی ماں گندی کہ سوشل میڈیا سر بھی بعضی مردمانی ویڈیوز جیسے وائرل ہے اور آئینی گوشگی کہ میں بی ایچ یوز جیسے کانٹریکٹ بیس کار ہوتے گی اور 5-10 سالہ ماں چی میں کاریں اور مارا جب یہ پوسٹ اتکا گا گوڑا مارا پرائیورٹائز کنگ نہ بوتا مارا امید جبکہ ہمیں بوتا کہ ماں مستقل بائی لیکن آنچی مردم یہ برے تو بھی کنفرمیشن کو کہ انچی مردم ہائر کنک بوتا کہ ہمیں ٹائپنگ اور اسی درگتا جسی واسطہ اپلائی کوتا اور آئینا ٹیکنیشن پوسٹ دیگ بوتا بے تجربہ مردم آنا گوڑے ای بابتا شما چیو شیر میڈم میں ایک گپتے مار دیکھیں کہ ای وقتی خاص کر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کسیں سیول اسپیٹال کسیں تو کسیں تربتا بزور ہے یا میڈیکل کالج کسیں مکرانہ کے تو بزور ہے یہ وقتی کسیں طرح تقریباً 29-30 مردم نوجوان ہمچے رسی کیا باقاعدہ اب 10 سالیں باقاعدہ اوڈا کارا ہے اب 10 سالیں ایکسپیرینس ہیں اور جبکہ ایشانی ایڈورٹائزمنٹ ٹوکا ایک اپلیکتا کے پردکان یک انجینئر واسطہ یا ٹیکنیشین واسطہ یہ ایکسپیرینس بھی یہ 29 مردم کیسے کیسے میڈیکل کالج مکران میڈیکل کالج کارا اب تو سارے ایکسپیرینس میں اب باقاعدہ کارا آئیے پتپان کتا ہنی باقاعدہ ایویلویشن کتا مرتی کے اس کنگیشن کے کیسے اپوائنٹمنٹ آرڈر اتکا یا اپروول کیسے اتکا یہ مردمانہ نظر انداز ہوتا ہمیں سیچویشن ہاسپٹل ہے کہ ہمیں بڑا طرح کیسے مخلوق رسان نوجوان رسان جنکوک رسان کہ ہم کیسے 5-6 سالیں کارا کنٹیکٹ بنیاد سرا باقاعدہ گوشت بوتا کہ ہر وقت یہ پوسٹ کہاں معصومارہ کنسیڈر کرنا سہمی یک چیزی کیسے منترہ شمی دیما دگری کاری کہ سن کوٹا یا گپی گوشت اما مطلوب کہ آئی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے فیصلہ ہے کہ یک مردمی ایم سروس بوتا یہ ڈیتھ بوتا آئیے اگر چھپ ٹھیک اس نے وانندہ اگر یک پوسٹ یہ سرا کوالیفائی کان سن کوٹا بنیاد سرا سپریم کورٹ ایک ایسے باقاعدہ فیصلہ کے آہنا بازیں کنسیڈر کنگ بھی تو گوشت منیش ہے کہ میں یک چیزی ایٹ کو یک سن کوٹا ہے دومی میں ایٹ کو کہ انتیم مردم کیسے باقاعدہ ٹیچنگ اسپیٹالہ کارا بھی تک شاشب سالہ
یا میڈیکل کالج بپرا میڈیکل کالج آپ سالہ کارا بتگا ہنی ساتھ اب سالے ایکسپیرینس ہیں اور کئی کسی ایڈورٹائزمنٹ ہے ٹوکا اب باقاعدہ لکھے تھا کہ لاکھیں پہنچانی واسطہ کیا ہنی واسطہ بعدیں کرائٹیریا ایسے کیا ہونا ایکسپیرینس بھی تو ای دوران مردمانہ کسی سائڈ لینا جاتا ہوں وشانہ کسی باقاعدہ نظر تھا تو ای بے ضابطگی اچھے تو مسترم بے ضابطگی و غیر قانونی آپ تو بہت اچھی بتا جی واجہ میں انی ریپورٹر کو گپوتران بو آئی چی میں جو سکوٹی کے صورتحال چیئے ماں نرو اگے کیچے نیمگا ماں نرو اگے ای دیگا جو دمگانی نیمگا ماں بن شہر سر کوئٹہ سر فوکس کوتی اور آئیے جو سکوٹی کے کوئٹہ تو کا جیسی سرکاری اسپتالہ نہیں چی صورتحال ہے آگوشی کے جو کے ایم سی اسپتال ہے ادھر انجیوگرافی مشین نہیں اور جو سیول ہاسپٹل ہے جو کہ بلوچستان درستان چی مستری سرکاری اسپتال ہے ادھر ایکس رے فلمز نیستا گوڑے یک نیمگا اچکی مسئلہ کرپشن پہ آگیا اور دومی نیمگا ایکس رے فلم اور ایک بعض امپورٹنٹ جیسے انجیوگرافی ٹریٹمنٹ آئی واسا مشین نیستا بی بی من جیسے اگر پہ کمی ایڈ کرنے دیما برینی تو فلم گوشے کارٹن وڑیں چیز تربت وڑیں کے سین ٹیچنگ اسپتالیا تو اگر کسی مریضی برو دا اگر کارٹن ہی نہ رسی ایکسرے پلینے کیسے انتینے بگشے یا دگے کیسے بنیادی کیسے ضرورتی بگشے گوشہ کسیں کہ ایدہ عربان بھی کہ آئی لیپس گوشہ جومی مان آئیے کرپشن ہے اور ٹیچنگ اسپتال تربت وڑیں یا سیول اسپتال کوئٹہ وڑیں یا سنڈے من اسپتال بھی آئیے بنیادی ضرورت کہ آپ کارٹن یہ بھی یا یک انجیکشن یہ بھی یا سرنج یہ بھی اویلیبل لگتا اچھے تو مسترین کرپشن کیسے چیز کو کمن کیسے حوالہ پدا الیکشن کمیشن نگران حکومت میں ریکویسٹ کرنا مطالبہ ہی کرنا کہ شفافیت دعویٰ کرنا اگر صاف و پلداری ہے کیسے گپا جنا تو بعد ہمیشہ کی ایشانی سرا کیسے باقاعدگی ہے جو سپورٹ سے بھی ایشانی اصلاح کرنا بھی جی واجہ ایک صحت کارڈ بھی ایڈ کرنا گتا ہے بجٹ 2020 سے 2024 ہے شما سمجھی کہ صحت کارڈ کوئی فائدہ دات کا بلوچستان محلوق کا بیچا من آپ دیکھنا میڈم کہ تو بلوچستان بجٹا بجٹا من طرح یک فیگر دیں کہ کم از کم قسطیں 7 ارب بجٹیں 7 ارب بجٹیں بلوچستان باقی آئیے نن ڈیولپمنٹ کے سینٹیننسی ابید باقی زر کے درکان تنخواہ ویشا ہم کیا زر اسی باوجود بجٹ تو کا ہم کیا زر بچی کہ ہیلتھ کیئر حوالہ یا صحت کارڈ حوالہ پر فیملی اگر 10 لاکھ کلدار ہم فیملی کی اگر کیسے صحت حوالہ یہ ضرورت بھی 10 لاکھ کلدار کیسے پر فیملی بلوچستان آبادی مطابقہ کہ یہ وقتی بلوچستان آبادی 2023 سے سینسس کے مطابقہ 1.48 کروڑ یا ہمیں بڑا 2017 سینسس کے بتا 1,27,23 لاکھ کے بتا اگر ہمیں کسی بجٹ کے ساتھ منتر کے بلین گئے یہ آدھے کے خرچہ ہم کیسے ان کارڈ حوالہ پر فیملی 10 لاکھ کلدار دیئے تھے کہ بلوچستان مردم کیسے کم از کم علاج حوالہ بیماری حوالہ نمی بھی علاج بھی جی واجہ میں وہ وقت ایک ویڈیو ہی حصہ ہوتا کہ احمد شاہ صاحب گوش گئی کہ میں جو بجٹ یا لیبس ہوتا اور جو ادویات پیسہ ہوتا گا ہمارا صحیح ٹائم دوا و درمان نگیتے گئے آوات یہ گپے جیسی شے تصدیق کا نگب ہوتا اور آئیہ یہ چیز گوشتا کہ ماں صحیح ٹائم دوا درمان نگیتا جی میڈم یہ کارڈ دینا کنا شاہ صاحبہ وطی ایک پروگرام یہ تو کا گوشتگت کہ ماں ہی وطی شاہ صاحب زیادہ وزارت موضت کہتے ہیں 1.5 سال بوتا 1 سال اور 6 ماہ بوتا 1 سال اور 6 ماہ دورانا یک منسٹری وطی 5 سیکٹری بدل کر وقت خوشی کے میں سیکٹریانی بدل بوگے سبابا سیکٹریانی مستقل نبوگے وجہ آنا تیم نرس کے وجہ لیپ بوتگا در حقیقت ایشان دانستہ ایک اب کتگن تو یہ ایڈمٹ کنگا ہاں چاہتا ہے اگر ماں انٹریو بیچارے منگانا ماں کسی جیو نیوز یا شمع وشا دیگے
न्यूज या चैनल या चारगा तो अब एडमिट कर गए कि ये केसें बेज़ाब्तगी चम्मे वजह बुतगन जी वाजा बाज मिनट वाशमा में प्रोग्राम के वाजाब हसन नेशनल पार्टी मरकजी राशन में गुमा गपोतरान कनगा बुता शुमेश कोते आयगो के एक्सरे फिल्म्स बैग एंजियोग्राफी मशीन बैग व दूर है बड़ी कीच जो है कॉटन्स नेस्ता के मर्दों में इमरजेंसी है बरोते और आइए जख्मानी यानी टप्पानी ऊने दारगे वास्ता या ये फर्स्ट एड दे गए वास्ता कॉटन तक दस्तियाब नहीं बाज इंतहाई जो अफसोस है गप्पे के एक मर्दमी एक राशूनी बुगशी के मैं दमगा आवदा जैसे कॉटन निस्ता अस्पताल आना जबकि मैं गेंदी के एक निमगा गप कनक भी के पोस्ट और पोस्टा नहीं तो कभी बेजाब्तगी भी और पता बजट अभी बेजाब्तगी भी बलूचिस्तान को जाम निमगर होगी इस समझ कारना का इधर जरूरी ग्वंडी ब्रेक की ब्रेकअप काएं और पदार्थी प्रोग्राम अदी मगर